Gushimiye cyane wowe dukurikiye kuri One Africa Channel. Amazina yanje ni Professor Rutikanga Ambassadeur w'Imurenge. Kuri none twaje muri state ya Kentucky aho twaje gushaka uyu musaza uturi imbere mubona. Dutangira tugira ngo tuganire nawe hanyuma tumubaze ibintu bigiye bitandukanye, ariko mbere yuko dutangira tumubaza reka tumuhe umwanya atwibwire. Muzehe ni karibu mwotwibwire. Urakoze cyane. Amazina nitwa Gasore Ntorogo Bavo. Ntuye hano muri Kentucky, Louisville. Aha ni wanje ni mu rugo. Murakoze. Yego. Mbo muzehe turifuza ko utwibwira none mu buryo busa naho bwagutse bwa kinyamurenge kugira ngo n'abandi basaza bazakureba bazamenya ati n'uyu. Sibyo ntibihagije. Okay. Amazina nayo mvuze nitwa Gasore Ntorogo Bavo. Ndi umusinga. Umusaza arashaje yitwaga Bukungwa bwa Ntorogo. Ntorogo ni sogokuru wa Sebikweto wa Semakakaza. Ntuye hanga muri Louisville nkuko mbikubwiye, ariko naturutse muri Kongo, ndo mukongomani w'umunyamurenge. Yego. Asante sana. Hanyuma muze twaje dukora urugenzi kugira ngo tukuganirize, utubwire ku mateka cabuze, tukubaze ku bintu byahahise. Mbere wena ngitangira mwavukiye ahagana he cabuze? Mwavukiye hagana he, munatura hagana he? Yego nje navukiye muri Kongo ahitwa mu Bibogobogo. Aho niho navukiye. Twaje kuhava muri 76 mwaka w'igihumbi 1976 twimukira muri Vyura. Ubwo twagiye ndi muto cyane, nari mfite imyaka 4. Yego. Tuja muri Vyura nibwo twagiye 76, ni kera cyane nari muto. Ni ukuvuga ngo ahantu uzi cyane ni muri Vyura? Ndi umuntu mu bantu bagenzagenza ahantu henshi muri Kongo. Sinavuga ngo ni muri Vyura honyine nzi. Niho nakuriye. Vyura nayibayemo uruva nkiri umwana, ndahakurira, nahigiye primaire, nahigiye secondaire. Ni naho nashakiye. Navuyeyo mzaye imzaro 4 gusa, twari twatakaje abana 2, ariko nahavuye mfite abana 2, abahungu 2. Urumva ndahazi, ariko kandi ngasubira nkamenya n'ahandi. Narazungurutse muri kiriya cacu ca Kongo. Mbo murabunze mushitse muri Vyura, ikintu ca mbere wenda wovuga ngo mwabonye gitandukanye wenda na ruguru, nubwo wenda hari ku myaka mike, ariko ni nkihe iri tandukaniro riri hagati y'iri ya ruguru iwacu ndetse no muri Vyura? Vyura atari ukuyikabza, ifite ibintu byinshi by'umwihariko bitandukanye n'ahandi hantu hose nageze. Kuko kubwiye ko nakuriye muri Vyura, ariko uvuye muri Vyura nageze muri Kivu. Navuye muri Kivu ngera za Burundi, nageze mu Rwanda, nageze Uganda, nageze Sudani. Biriya bihugu byose usibye Vyura nabonye ifite umwihariko utandukanye n'ahandi. Uti ku mpamvu ki? Ureba gusa n'igihugu ko giteye, ukareba ibiti bikigize, n'ibyatsi bikigize, n'inzuzi zikigize, biratandukanye kure n'ahandi hose nagengera. Rero kuri iyo myaka ngaho bankutubwira nk'imikino, kuko ko turaza kugenda tuzamuka uko imyaka yagiye igenda. Noneho mukiri bato nkamwe muri ico gihe cyanyu, imikino yahabaga, activités z'abana zari zihe? Tukiri bato hari ibintu abana baza bakora
byizana inza ntekereza none ko biza bizanwa n'umuco biterwa n'umuco ubu abana b'abazungu bagira uko baza bakina abana b'abanyamurenge bagira uko baza bakina abana bandi moko nabo bagira uko abo baza bakina twebwe imikino yacu turi batoya dutangira kumenya ubwenge bwo gukina twatangire ku mabi amabi tugafata amabi y'ibikongoro igikongoro cy'ikaramu ugakuramo umutimatima wamara ukagishongesha ku muriro ukagikoramo ibi ry'igikongoro ntiriza rimeneka nayo niyo twatangiriye tugakina amabi noneho tugaseta tugafata amato none amato niyo twashiragaho nko guseta uriye agatwara iyo ni imikino ya mbere twakoze indi mikino twakoze imikino y'akabumbu tugafata ibishana tugashemba akabumbu k'ibishana iyo nayo ni indi mikino twakoze turasubira dukora imikino y'uwagati yo kwirukanga gutangurana nyuma y'ibyo kuko twari tubana n'abatabwa nibo twasanziriye twaje no kwiga kurasa inyoni tugakora imikino yo gukora amatopito ariko iyo ntiyari iyacu twaza tuyiga ku batabwa twari dusanze kiruga turasa inyoni dukoresheje amatopito iyo yose niyo mikino twagiye dukuriramo ariko uko abantu bagenda bakura bagenda bagira ama etape y'imikino basiga imwe baja ku yindi tuvuye muri urwo rugero twageze aho dutangira kuza tuja kuko kiriya gihugu ni igihugu kigira imbuto nyinshi cyane noneho dutangira kuza twava ku ishuri tukaja guhiga ibiti iyo biri dushaka imbuto twurira dutera imijugujugu tugira gute iyo nayo ni iyindi gahunda ni ikindi gice kirekire twafashe nyuma yabwo ikindi twakomeje gukora nico gukina akabumbu bisanzwe tugakora amamace y'imirara urumva twagiraga imirara nko kwamboga aho twari dutuye twari tuhafite imirara igera nko kuri 4 hari hariho abasinga hari hariho abanyakarama hari hariho abahima hari hariho abega iyo niyo mihana imirara yari ihari minini nyuma haje kuza n'abandi bene abantu bangahe bahimukiye harimo abasita harimo abatwari aba bagiye baza ariko bakaza ari bene umwe ariko imirara yari igize kwamboga yari imirara 4 noneho tugakinaga akabumbu twigeze no kuza tugira kubera kwihimba umuriri tukagira n'igihe cyo kurwana no tukavuga ngo aba naba ngaba tukarwana izo nabyo byabaga kuko kose kwari kurwana kutari uko mitima mibi ariko kwihimba umuriri no kuba ahantu nyine abantu bishimye baguwe neza nibyo twagumije gukora yego murakoze cyane mbere yuko dukomeza ariko muze wambaye neza cyane urakoze cyane urakoze wawe abino nibo bakunze kuvuga ngo urakoze iyo umuntu hano umubwiye ngo yambaye neza ndagira ngo azahambira kuba yo kugabira naho twebwe ni ibyacu ariko ndagira ngo no muri andi moko yacu hariya muri Kongo iyo babwiye ngo wambaye neza umevala muzuri abarubana batabwa niki bakunda gushekererwaga niyo mico yabo ariko nta nuza wanga kubwirwa neza ushekererwa se kurya hari ukwanga tuba twihagararaho gusa ariko ntawe uzanga noneho umaze kutubwira ama activités y'abana reka turebe ku ruhande rw'amakanisa muri kiriya gihe nyine ku myaka yanyu ya mitoya ko turagenda turacari ku myaka mito nk'amakanisa byari bimeze gute nkagiraga amakorari ama activités yo mu ikanisa yari ayahe ni byari bimeze gute muri kiriya gihe niye position yanyu mu itorero ku myaka mito mu myaka mito amakanisa twagiye tuvukira mu matorero nka activités zabagaho kuri twebwe batoya habaga d'abord habaga Sunday school
batwigishaga Sunday school niyenga ukabwira nyoko akaguheza umumbati iwacu ni imyumbati twagiraga nta bigori amara kugusingiriza umumbati nubwo wowe ufite umurayi ukawuhungura neza ukawirukankana ku ikanisa ukawutanga amakorari twagiraga amakorari matoya amakorari y'abantu bakuru nayo yarahabaga ariko amakanisa ico gihe uko yarabayeho yari afite ubumwe buteye ubwoba dore jewe n'ubundi ko nari narakuriye muri katolike ariko ntihabaga umupaka ngo aba ni abaturika aba ni abaporo aba ni abaki twese twateraniraga twari dufitanye ubusabane mbese ariko dukoze kuri ako kantu nyine buriya tugakoreho nk'uko kaje uri mu kubona biterwa n'iki nyine gusa naho hagiye haba nk'akajagari cabuze akavuyo mu makanisa kuri ubu ni nk'iki ubona kibitera mu makanisa akavuyo kabaye novuga kuko ari umwuka mubi ukomoka iyo abantu batandukanye mu buryo bwiza ibyo birumvikana abantu uko bagiye biga cyane nuko bagiye bahabwa impano zitandukanye ndatekereza kuko bimwe birava mu kwagura reka mbyite gutyo ariko hari n'ibindi nabyo biva ku mwuka mubi wa satani kuko hari igihe bamwe batandukana mugatandukana mwarwanye mwabwiranye nabi mutumvikana ukumva nko kwanje ko mbitekereza nuko ijambo rya mbere hariho ico kirimo cyo kwagura ica kabiri harimo n'ikindi kintu kitagenda neza mu buryo buterwa wenda na satani kuko urwango mu itorero ntirwakagombye kubaho abantu ntibakagombye gutandukana kera twagiraga ikanisa rikaba rimwe ugasanga ryaruzuye ariko ico gihe bari barize bari bake ubabize ni benshi wenda nizo mpamvu urumva umuntu afite yerekwa rye aravuga ngo reka ko itorero ni normal ubu twarabimenyereye nuko turacyari hahandi muri Vyura yego noneho rero mu makipe yahabaga mugapiga wo tubwira nk'abajuweri waruzi bazaga bapiga kabumbu kabisa ukavuga ati kweri cabuze amakipe yarakomeye muri ico gihe amakipe uriye muri Vyura uko hari hateye naza mvuga mu ruhande rw'iwacu kwa Mboga ariko Vyura yari imihana igiye itondekanya yubatse kwibarabara nk'uhereye kwa Mboga ukagenda ugaruka ikizingo aho hose hari imihana igiye itandukana ama ekipe yagiraga buri muhana waba gufite ekipe yaho undi muhana ukagira ekipe yayo hakaba igihe cyo guselektiona ama ekipe abantu bagahura bakaja gukina bose bakinira hamwe ekipe ku yindi ariko harimo abantu bari inzobere bari bazi gukina twari tuzi sinzi nabo barubaje ngo kubwira bari nayo makipe nyine yarashoboye muri ico gihe amakipe yo yitirirwaga imihana nk'umuhana wagiraga ekipe ishoboye cyane yari nk'ibiri yageze ishaka nko gutigira nk'umuhana wo kuri Vyura wari urimo ba Ruganza Nyabuhuga wari urimo ba Ruziga wari urimo umuhungu wabo Marehemu wapfuye Mutunzi Mutunzi umuhungu wa ba Ruganza abo bose bari bazi gukina indi ekipe yageze ija gutigira nayo ni ekipe yigasanga kuri Vyura hariho babiri hariho abantu benshi bazi gukina hariya nkabo nibutse naho igasanga hariho ba Matabaro hariho ba Kajeyi hariho abandi basore bazi gukina sinkibuka amazina yabo ubu ngo ariko urumva ni kera ariko aho hombi niho bagiraga nk'ama ekipe abaye nka
nkaja kuvimba abandi ariko natwe iwacu aho twabaga kwa Mboga hariho abakinyi bakomeye bamarehemu Bezayi aribo bose bari abasore bazi gukina yego kuri cya kindi cyo mwikanisa ngo higeze kubaho umwuka w'ibidari kuvuza ibidari cyabuze abantu bari bavuza ibidari cyari gitangaza ni nawe mubaya nibyo kidari n'ubu ndagifite muno kidari sinari umuhanga ku kidari ariko igihe cyo kwiga ibidari nje ndetse sinanacize nageza ntirisha kuba arimo abariko biga noneho kurya ntirisha nanje nkavuza ngakubitagura ariko biza gukunda iwacu presque abasore benshi bari baracize byahereye ikizingo ba Polo nibo bageza batangiye bivaho biraza imihana yose mbese uko amakanisa yose yarameze niko abasore bari baritabiye kuvuza ibidari turabyiga hari haraje abantu b'abakongomani bakatwigisha ibidari niwo muziki twari dufite kandi wari ugezweho tukaririmba indirimbo zikomoka muri Tanzania twari dufite abaririmbyi bakomeye bazi kwiga indirimbo no kuzihanga byari ibintu byiza bidasanzwe ibidari byari bihaba tukagura amplificateur tukamplifia ni nkande buriya wari uzi kukivuza cyane ku buryo muvuga ngo yari nk'ikirangirire hariho Polo w'ikizingo yari umuhanga kabisa ku gidari nanone habaga undi muhungu twabageza bita soliste Sebagabo w'abadizi ukwa Gishungu nawe yari umuhatari ku kidari ndagira ngo nuba arashaka icuranga ukamanuka ukagera iwacu bakagaju baracurangaga na murumuna we Toto barabacuranzi n'abantu benshi bacurangaga bari benshi nuko noneho ni kidari ni urabizi ko biri mu amoko za base za twacurangaga ibidari bitatu hariho ikidari cya solo byose byari ama acoustique kubera kuko nta miriro twari dufite hari ikidari cya solo ikidari cya accompagnement na basse ibyo bitatu byageza bikora mu ikorari korari nayo yabifite amajwane tenare soprano tenare alto na basse gapani zingizi ubu nta basse kibaho abahungu bari umutsima neza bahaze bakagusukumira basse karirimba kabisa hari ubwo wigeze kuba nk'umuyobozi mu ikorari nabayeho president w'ikorari nzanibuka ko nigishije nanje indirimbo nkazingahe gusa sinari oya zabandi nari mvuye muri Kivu zana indirimbo z'abandi ndazigisha bikomeye jobundi ndetse twaza twibukanya n'umugore imwe gutya ahangaha bamumwiyemeraho mubwira nti urabona nari umuhatari niriye jwi baza gushobora jewe nagaza nshobora tenare y'abahungu nuko amakorari ya kiriya gihe n'ayubu bitaniye ayubu aya kiriya gihe twe twaririmbaga indirimbo z'amajwi amakorari ugapanga uyu akaririmba tenare alto soprano na basse ibyo ubu barabivanze ubu bashizemo amakorari babigira iby'ikizungu bagenda bigana injana z'ikizungu ariko twe twaririmbaga indirimbo z'amajwi nziza zipanze ziza pe ni ukuvuga ngo hari ibidari ariko naho ku bijanye nta keyboard yari hari ni ingoma cabuze mwakubitaga iki kibindi nkizi pate ibidari ni ingoma twagiranye ingoma iyi ngoma yo gushema neza ingoma y'imikoba iza yitwa y'imikoba y'uruhu n'umurisho hari abahangaga nabo bari bazi kuzivuza pana si buri umuntu wese wavuza ingoma je sinari mbizi hari umugabo umwe twabanaga ngo ni Soni w'abanyabyinshi ubatuye Irundo yari umuhatari ku ngoma
yarazi n'ikidari yaracurangisha imoso. Yego. Hanyuma nibyo byonyine gusa ingoma ibidari amapendo ibidari byo byakoreshwaga ku ikorari, ariko ipendo n'ingoma zari indirimbo rusange z'abantu bose zo muri okovu, iz'ibihimbano no gushimisha n'agakiza. nizo ndirimbo twagiraga. Hari abantu bari bazi guhimba indirimbo ariko bakazihimba bazanditse ku makaratasi. Yego. Noneho reka twigire hejuru buke. Mugeze muri cya gihe noneho urabizi ari abashakaga mu myaka abantu bakiri bato, mwegeje haruguru ho bukeya. Byari bimeze gute activités mwari bimeze gute nk'abantu bamaze gusoreka nyine? Jeweho nashatse kera. Je nashatse nkiri muto. Nashatse mfite imyaka mike kabisa, imyaka 17. Ndi mu bantu bashatse bakiri bato. Ndibuka ko nageza ncaho nciye bakamereza ngo dore omari. Ariko nyine hari impamvu yari biteye gushaka ico gihe. Bisiguye ako kawo mari bisiguye ushaka nko gusigura iki? Gushaka ico gihe ni byari biturutse muri famiye. Famiye niyo yanexige gushaka nkiri muto. Baravuga ati shaka, umusaza yaranashaje ashaka kwigendera, kuko nyuma yo gushaka n'ubundi yahise atambuka atabaruka. Nizo mpamvu zatumye nshaka nkiri muto. Hari n'abandi bashaka bakiri bato ku mpamvu nyine zabo z'imiryango. Ariko uko waruvuze kubijanye no gushaka ico gihe hari hateye, igihe cyacu hari hateye umwuka wo kubombora. Abantu barabomboye. Ico gihe dushatse, ndetse je nabomboye ntekereza ko za hanyuma wenda tukaza gushingirwa, ariko ntibyabaye bikiba. Twaje gushingirwa ejo bundi nyuma tugeze hariya muri Kenya. Ariko gushaka mu muco nuko niko byari bimeze. Hari ababazaga bagakwa, kajana inka yo gukwa, bwaca bakasaba isezerano, bakaja gukoshanya, bwaca bagacurirwa, bagacura umugeni. Ico gihe umugeni yabaga aje utabombotse, kwari kumwakira kumutega ku marembo. Baturukaga nka hariya, abacuriwe babiteguye, ingoma zikavuga, mukagenda mukakira abakwe banyu, hanyuma mukabicaza mukabagaburira. Nyuma yo kubagaburira hakaba service, abantu bakaja mu ikanisa guterana bakabashingira, twasohoka tukaja mu kigamba. Umukunga rero ukavuzwa, abantu bagasirimba, bakarara basirimba, bugaca bamwe bugaca mu gitondo, kwishimira nyine urubanza rwabaye rw'ubukwe. Nuko niko byari bimeze. Amakwe y'ico gihe nuko yarateye, ni nuko byagendaga. Bikaba bitaniye n'ibyo ibintu byose byagiye bitera imbere, ntacagiye gisigara. Amakwe y'ubu ngubu ntabakija gusanganira abakwe ngo bagende baririmba bakubita ingoma bagire gute babakire. Ubu nukuza n'ikizungu cabaye, bagahitiraho bakabafungurira. Amakwe ya kera abantu bageza bagenda bakarara, naho ubu ngubu biratandukanye cyane. Noneho kuvuga nko kwakira abashitsi, kurya, kugira gute, gufungura, byari bimeze gute? N'ingibi y'imyaka yabaga ihari? Imyaka yari ihari, byo kurya byari bihari. Kwakira abakwe twabagaga inka, bamara kubaga inka, abashitsi bakaza, abakwe bakarara, bakabatekera, bakabaryamisha, bwaca mu gitondo n'ubundi bakabagaburira. Kwari ugucumba, kwari ugukoronga, bagateka isombe, bagateka ibishimbo n'inyama n'umutsima, nta kindi. Amata yari ahari. Vyura ni igihugu c'amata. Amata y'uburyo bwose, uwakeneraga araye, uwakeneraga inshushu, uwakeneraga ikivuguto, zose byari bihari. Naho kubombora byakorwaga gute? Kubombora hari ababomboraga, bamara kubombora bagakora agafete gatoya. Nubwo baba babomboye,
bakabaga nabo bakarya bagatumiza abantu baho urumva nta bakwega babaga bahari ariko bakishima nyine ibirori nabyo biri simple urumva bitari bihambaye. ndavuga urumva igikorwa nyirizina cyo kubombora umusore cyo gihe umusore yaragendaga akikoraho akambara ipantaro nziza akagura umukaba akagura isimisi agatebeza agafunga igitoko waba ufite agakoti kawe k'akajaketi kabemewe ukagakubitiye inyuma ukamubwira utyo ukagenda bakaguherekeza mukagenda mwashika mukaja ku mukobwa mukamuvugisha mwagendaga babarangiye nk'umukobwa muri muje kureba bamwe mwageza mugenda bakakwangira mukaja ku wundi mukaja mugahakikisha kuko mu mutoye kwari ukugenda simusika oya kwari ukugendaga none ukipresenta ku mukobwa yagushima mugacaho mukagenda ubwo nta bindi yaramuka yanze mugaja mu wundi muhana namba ari kuri Vyura twaruye kuca mbere twahebura tukazamuka tukaja kuri Vyura mwava kuri Vyura mukaja igasanga mwava igasanga mugakubita za kizingo ko barabarangiraga urumva ntawe uzuja gushaka adafite uwamurangiye abaga kukurangira bakakubwira ati muze kwa runaka afite umukobwa umeze gutya na gutya urumva kwa umukobwa yabaga agomba kuba afite karite runaka kameme nuko niko byagendaga wagiye kubombora giwe yazasa n'uwagiye guhiga ntabwo yagendaga kwagaruka atamuzanye nuko urujye wa mbere kuko wasigaga uvuze muhira biteguye ukagenda ari simusiga bazi kuzana umugeni wabura wawundi ugatora uwundi ni imisiyo gusa ko byari bimeze bigakorwa nijoro se cyabuze ku manywa gutereta twateretaga ku manywa urumvaga mu muhana habaga hariho nk'abahungu runaka ukababwira ati muduhamagarire umukobwa akaza mwamara mukicarana nawe mukamuganiriza yumva arafashwe mukagenda yananirana mukaja handi bamwe mugeze ijoro kandi wagiye kubombora ntiyakundaga kuboneka cyane yagaza ashaka gushika mu nzu mugasa n'ababese kugira ngo mutaboneka akajoro niko kageza kabera bagiye kubombora mukagendana n'abanyu ukajanaga nk'abandi nk'abangahe kandi ubwo nari mutoya n'ibintu byo gutereta ni nkaho ntari imbizi nabandi baza bamfasha ariko nyine mukajanaga bakwambaye ukavuga nabo bakavuga kandi ndagira ngo nibo baza bavuga cyane cyo ko nari nkaramutse nari mutoya ariko nyine wengeshe umugani ukaramutse umugani w'abatabwa nuko ko niko byagendaga iwacu iriya muri Vyura ariko ubuzima bwagiye bugumiza gutandukana uko nyine ibintu bigenda imyaka igenda izamuka niko ibintu byagiye bigumiza nyine kwidevelopa tuva muri bimwe tuja mu bindi tuva muri bimwe tuva mu bindi gusa icyo nari nshatse kukubwira kuko Vyura yari ifite umwihariko ku bintu byinshi bitandukanye ibyo mvuze ni muri rusange n'ahandi imurenge nuko bikorwa nibyo twari dukeneye kugira nyine ngo twereke tubwire abantu uko byari bimeze tubahe n'ishusho noneho ugaduhereza ishusho noneho ya Vyura yari yubatse ite hari ahantu se h'indego hari ahantu h'imisozi Vyura ni gute imihana wo kwibuka uko yari itondekanye bimeze bite Vyura nyayo ubwayo imihana yari yubatse ku ibarabara yose yari itondekanyije ku ibarabara usibye umuhana umwe wigahandwe niwe wari nk'inyuma bwe ariko naho hari hafi ibarabara ryose kuva ikizingo igahandwe ukaza ugahuruka kwa Mboga hari ku ibarabara imihana uko yari igitondekanya hariho kwa Mboga niho hahekaga haje imwoba hakabaho ikucambere hakabaho kuri Vyura ariko nyuma yabwo baje kubaka no munsi ku mupando uvuye kuri Vyura mwaramanukaga umupando wari uhari umupando urawumva ni umuteremuko noneho umanutse wageraga ahantu
habaga abasegege ku mupando, hakurya yaho opposite habaga abahima, ukikonera ukamanuka ukagera mu cambo. Icambo hari umuhana, ugafata hakurya ku karambi, mu bumoso ugenda iriya za Karemi habaga Gasarare, habaga Basama, urenze haruguru karenga neza kwa Kingungwa. Kwa Kingungwa niho hari nko muri centre, hari ku izone, aho niho hari hatuye umuhana w'abaheto wari urimo n'abatwari. Ukamanuka sasa mu kindi gihana kinini twasimbye kuri Vyura, ukaja mu wundi muhana witwa Gasanga, wari umuhana munini cyane. Gasanga nayo yari igizwe n'ibirara byinshi, yari irimo abanyabyinshi, yari irimo abadinzi, yari irimo abagorora, abasizana. Nuko ukahava ukambuka hakurya, hari undi muhana wo kwa Bunduguru, nawo usimbutse warazamukaga ukarenga hejuru urangiza ku Mukato, utaragera ku Mukato neza wari hari Sabuni, hari Masabo nako, sorry, umugabo witwa Masabo w'abasita. Imbere nibwo wari ugeze ku Mukato. Ku Mukato rero uvuye ku Mukato nibwo bazamukaga ukaja Igahandwe, hari umuhana w'Igahandwe wari urimo warugiremwo abadahurwa. Aho ku Mukato hari hatuye abasita, ugakomeza nanone uja za Kampemba, utarageraho mu basita hino hariho abitira twaga mu Buhoro, ugakomeza ukagenda ugahuruka Ikampemba. Ikampemba hariho abanyabyinshi, abagabo abanyabyinshi bari bahari, barugagaza bangira bakunzi, bariya bose babaga hariya. Ingabo kwa Habimana nawe niho yarari. Ugakomeza Ikizingo neza nyayo indani, niko imihana yari ipanze. Uvuye i Karemi ni wohe muhana warasukiragaho? Uvuye i Karemi wacaga daboro. Uvuye i Karemi hari inzira zibiri, inzira ya Rukatiriza hakaba n'inzira y'ibarabara. Ibarabara ryose ryaserukaga Iruhanika. Iruhanika mbere kera hari hatuye Kinihira. Ugakomeza uja kuri Vyura nyirizina, watangiriraga Ikizingo. Ikizingo niho hari abanyamurenge benshi, hari amatayifa, hari amoko menshi. Ugakomeza uvuye aho niko kugenda Gisheniriya nari nkubwiye, uheka nawo wari wo kwambuga iwacu aho twabaga. Ni naho hakundaga guterwa abatabwa, niho bakundaga kwinukana buri gihe. Reka dufate ku mufano mvuye hano ubu nyine muri Amerika, ndateze mbwira nk'inzira no camwe nkamangera muri Vyura, nk'umuntu w'umunyamahanga ugiye kumurangira wamutibuka muri Vyura ugenda ubaririza, ni gute no genda? Uvuye hano biraterwa naho indege yo gutura. Indege nambi gutuye i Karemi vuga ngo ahubwo va hano witura i Karemi. Aha nta nzira ihaba, ni mu kirere. Inzira mu kirere ntawe umenya kuyiranga, ariko uri indege aho yo gutura hose uja muri Vyura. Tuvuge gutuye i Karemi. I Karemi nuko amuzamuka kuri Katerekwe ukarenga kwa Nyagakecuru, ukamuheza inzira yose, ibarabara ryose rigenda ryo kwataba ugahuruka Iruhanika. Umuhana uzuserukiraho wa mbere ni Ikizingo. Uko mvuye hano neza ndahuruseye. Reka tuvuge uri muri Kenya, kandi uragenda n'umuduga. Muri Kenya ndahazi. Muri Kenya uzufata imodoka ukayurira harya mu mujyi, nambari Jagwa ikamigira uriki kagukonkoboka n'umurambi wose, ni barabara rimwe na amaseba muri Kenya. Amaseba urayazi? Ni imirambi ahantu kubweyure. Ugaseruka Ibugande, wava Ibugande ukagenda ukinjira neza Zambarara, ugatambararira cyane mu Bugande, ukagenda ugahuruka ku mupaka Ubugande n'u Rwanda, ukinjira mu Rwanda ugahuruka neza Nyabugogo, ukava Nyabugogo ugafata indi modoka ikamikujana ikaguhurutsa mu Kitabi, ukinjira muri Nyungwe, ugahuruka neza useruka Ikamembe. Ikamembe ukambuka ni Buvira.
nako ni Bukavu ushatse uwo kwa unyura mu Bugarama reka kuja ko turajaga muri Vyura ntabyo guca Bukavu manuka Bugarama yose ushike ku mupaka wa Kamanyura wambuke wamuhezi barabara ryose ni Buvira ibuvira bakuriza bato wamawurira bato yose urarugenda ijoro ryose buce mu gitondo uri Kalemi Ikalemi ufata imodoka no muri Vyura urumvise inzira uzacamo ugendayo ndahumvise kabisa hanyuma reka dukore kuri iki kintu ku kintu twari twigeze gukomozaho iyi mihana yari iyobowe mu bijanywe no kuyobora yari iyobowe na bande ese yitwaga imihana yitwaga gute iwacu twagiraga imihana ariko kandi yari amalokalite hari harimo amalokalite niyo mbese ahuroye mu butegetsi ubuyobozi bwari bugizwe n'amalokalite bugasubira bukagirwa n'amagurupema nyuma ya grupema hejuru hari ikolektivite twava ku ikolektivite tukabona kuja ku izone ano malokalite yarayobowe n'abashefu de lokalite b'abanyamurenge nka lokalite yo kwa Mboga yari ifite shefu wayo yari shefu Semabarabara bagiye bakuranwa biterwa n'iminsi uko ari uko wayitangizanije ni Semabarabara niwe wari shefu de lokalite nyuma yabwo shefu mukuru wari usa n'uhagarariye abandi wari uyoboye Vyura ni shefu Kabogora uvuye kwa Kabogora hariho kwa Kingungwa Kingungwa niwe wari shefu nawe ureba ilokalite yose ya kiriya gice cy'iwabo kirya nakubwiye ya mihana yindi twari dufite abashefu benshi twari dufite abashefu benshi ariko uko bitwaga bari abashefu de lokalite hakaba abashefu de groupement hakaba abashefu de collectivité hakaba abashefu de zone commissaire de zone chef de groupement nzanibuka umwe ngo ni Fatuma ya amagroupement yaragabuye hariho groupement itwawe na Fatuma hariho groupement ya Kabwera twe niyo twari dutuyemo nayo cyane nshaka kuvuga niyo twari dutuyemo groupement yacu yari ya groupement ya Kabwera ikaba collectivité nganye collectivité yacu yitwaga nganye yabaga kwa Mwanza nuko niko abantu bari bayoboranye kandi chef de groupement yari umuntu ukomeye gusa amagroupement yari atwawe n'abantu biriye abatabwa abanyamahanga biriye abacu bagarukiraga mu malokalite imihana yacu y'abanyamurenge yari y'amalokalite kwa Karimundoga kwa Kingungwa kwa Kabogora kwa Semabarabara kwa Muzirandete nuko niko bari bagiye bagira birumvikana hanyuma Byura iri muri zone ndagira ngo ya Kalemi Vyura iri muri zone ya Kalemi ariko twe Mboga yabaga muri zone ya Moba yabaga muri zone ya Moba okay noneho reka dukomeze bute noneho twihuta kubera yuko no mwanya wagiye reka tugere ku kintu kijanye n'ubuzima abantu bari bafitiye imibereho byari bimeze gute muri rusange ubuzima bwacu muri Vyura bwari ubuzima bwo guhinga no korora haza gukubitiramwo n'ubwo gucuruza ubucuruzi kuko Vyura yari igizwe n'imyaka abantu bihingira igasubira ikagirwa n'inka twagiraga inka zitwegereye igasubira ikagirwa no gucuruza tugafata inka nizo twacuruzaga tukazikura muri Vyura tukazijana Ikalemi tukazijana Lumbashi za Bujimayi ndetse na Kasamayi noneho reka dukomeze nko ku bintu bijanye no korora byari bimeze gute gusuhura mwasuhuriraga mwari mufite ibiraro se byari byifate gute ya mu buryo bwo korora Vyura yari iteje imbere mu buryo bwo korora uko twororaga inka busanzweho iriye muri Vyura habaga ikibagarira
uzi ikibagarira ni indwara yafataga inyana yicaga inyana abatoya ntimuyizi twagiraga imiti twagiraga za oxy imiti yo gutera inyana kugira ngo inyana ntizirware ikibagarira aho twagiraga imiti yo gutera inka igihe zigiye gusuhura ziva imuhira zijuru mu biraro kugira ngo tuzikingire isimo tukazitera imiti aho twagiraga ibiraro nkuko warubajije inka zabaga mu biraro amaferme byari ibiraro byegereye imuhira ariko nkuko Byura uko yari iteye uhereye kuva kwa Mbogo karenza aho nari nkubwiye ikizingo inka zabaga iburasirazuba imirima ikaba iburengerazuba nukuvuga ngo habaga ahantu ho guhingira iburengerazuba hakaba naho kororera iburasirazuba kugira ngo bitaza kimwe kitazaba inka zitazabangamira imirima cabuza se abahinze ngo zije kona ariko inka zacu nuko zari zibayeho zahoraga mu miti ku miti zivurwa inyana mara gukira ikibagarira ukavuga ngo irokose iracutse kandi zari inka z'injambere zari inzungu inka zima ku mwaka buri gihe akaba amata menshi se tukagira mu kamo twagiraga amata ateye ubwoba icyo twagiraga muri Byura nyine gikomeye kiruta handi na amata inka yo muri Byura itabaye igihama yageze kamwa akabido k'amaritiro 5 ndetse igasagura akadete hari izindi zarenzaga ayo ngayo kandi wasigiye n'inyana wakamye ugasigira inyana zagiraga amata menshi nico twavuze n'ubu ngubu nico tuzadutekereza nubwo ayinoga n'ayibiti ntituzatumenya aho yakamewe ino haba amata ariko amata usiga mu nzu ukura muri firigo agapfa ayo bavuga ngo ni amata ni ibintu baza bakora za amata ariye ariko muri Byura twagiraga amata y'inka twakamye akarara akavura aryoshe reka kunibutsa wa muntu byari bitangaza twamaraga tugasomera imyumbati ebana twagiraga imyumbati y'ikivunde yavunditswe twagiraga imihuba ukarya umutsima amara kurya umutsima ukikuza umugore akosa umumbati akawuzana akawushiraho ibitangaza wa muntu we reka kunibutsa nibyo komeza tubwire ku ubuzima mbese muri rusange twari tworoye izo nkuko nkubwiye hanyuma tukagira imirima ndetse gatwagiraga n'abaduhingira twagiraga batabwa waramuka umuhaye amafaranga make waramuka umuhaye ihuzu uhaye urupande bagahinga umurimo uva nkaha niriya ikivi kitagira uko kingana bagasubira kandi bonyine bagaca maringo urayazi niba na amatuta bagiraga n'ibitaka barundaga mu murima bagashiramwo bakabadikamwo ibiti by'imyumbati kugira ngo imere iringo bagaza baje kurikura ugasanga rimwe imyumbati ishami kimeze nkuko rimwe umugore akaba yokura mu iringo rimwe agataha atarusha agenda kure nuko niko buzima bwari bubayeho nubwo guhinga nubwo korora ubundi kandi twahingaga ibishimbo bikera cyane ibishimbo byareraga cyane mutiriwe mubagara mutiriwe mugorwa ngo mujaho ngaho muza mubagara rimwe igihuru ca mbere ca kabiri ca gatatu muri Byura babagaraga rimwe ibishimbo bikaba bireze ibijanye amazi imbuto ibintu nyine amazi muri Byura twagiraga inzuzi nyinshi twagiraga amavomo aho twavomeraga inzuzi zo muri Byura zari nyinshi buri muhana waga ufite uruzi rwabo bavomamo ariko kandi twagiraga n'izindi nzuzi zinini zikomeye zinini zigiye kungana nkakura kwa Rusizi ariko nyinshi zitandukanye uhaye nkuva iwacu ugenda iyo twasuhuriraga habaga inzuzi nini namba tibagiwe zirenga kuri 6 cabuza 7 ndebe hariho Mweya hariho Kimbi hariho Kirembwe
hari hariho rukusuyi hari hariho rukuru ndagira ngo ni nkizo hari hariho candayi hari hariho nyemba izo zose ndumva nizibaye zirindwi nyine ariko izo ni inzuzi zazindi ureba amazi asukuye nzangira ngo nkazifuza nkavuga ngo uwo zizana aha ngaha uko twishwe no kugura amazi ya buri munsi agacupa niki inzuzi ziririya ziryamye gusa zidendeje zabuze kinywa inzuzi ugeramo ukazutangara aho kikaba igihugu cyari gifite imbuto ko waruvuze twagiraga imbuto kind y'imbuto amoko no harura nkageza ngahe agera nko kuri 20 arenga reka mbe nkutekereza nama ntibagirwaho hari hariho twagiraga imishishiri tukagira imishishi tukagira amacoco tukagira amacofu tukagira imbuho tukagira za fungo tukagira inkeri kundaharuraga tukagira kikendera tukagira amarombwe tukagira amahori tukagira amatimbwa zo ntizibaye 10 n'ibyufwa zarahabaga hakaba uduhongohongo natwo twagiraga amoko yatwo habaga uduhongohongo tumwe twagaza dukariha duto hakaba utundi tunini izo zose zari imbuto zera zigira igihe cyazo kandi imbuto zotunga umuntu hari n'izindi zimwe ntaza amazina yazo zabagaho twagiraga ibituku by'imigoti ni namoko menshi y'imbuto imyembe n'ibindi imyembe giyo yari yatewe izo ko ndakubwira imbuto zacimeza zimejeje zitatewe n'umuntu nzangiraho ejo niho nazambwira umuntu pamusetsa ndamubwira ndi imbuto zabaga muri Vyura nzantekereza none ko ariyo yari Edeni kuko kuva natangira kugenda ndi mu bantu bagiye bagera ahantu henshi navuye muri Vyura nza muri ibihugu bindi naje muri Kivu naje Uganda kurya nakubwiye nta hantu ntageze ariko ahantu hose uvuye iriya ino uzamuka usubiriye n'ubutayo ndagira nta n'ibiti biza bihamera by'izo mbuto izo mbuto zose naho ngaho niyo ziba mu buryo haba n'uwoja mu gasoza karigita iyo tunzwe n'izo mbuto nticwe n'inzara wari izo mbuto ukanywa amazi niki worenga kurica ukicwa niki nza mbona kuko ariyo arirwo ruhande none yari iherereye kuko nta handi ziba zijino uzica usoromuka zucuruza ukaba umutunzi utabaho hanyuma muze ikintu kijanye hari ikibazo nabajije umusaza ubushize turi muri Iowa ndamubaza ngo ku bantu b'iwacu bari batuye ruguru hari ikintu cyitwaga bakundaga kwita ngo ni ibisharankima yego noneho abantu benshi bakavuga ngo iryo ni izina rya abasore babyitaga nabyo n'imbuto abandi abaruguru nabo bakavuga ngo ni ibintu ngo byameraga ku biti none iryo zina nawe urarizi ry'ibisharankima hari irindi ryari rifite se byari bimeze bite ibisharankima ibisharankima ntabwo nzi ko ari imbuto ntibiribwa ibisharankima ni ibintu biza bimera ku biti nawe wunze mu ryabo uwo wavuze ngo ibisharankima biza bimera ku biti niko nzi ibisharankima ntibiri mu moko y'imbuto ntabwo nigeze mbona ibisharankima ni ibintu biza bimera ku biti ndi mu bibira nta bisharankima nta mbuto zameraga mu bibira ngo ni ibisharankima bagiye bavuga yuko ahubwo ari izina ngo abasore aribo bitaga gutyo ngo ni ibisharankima ariko bitari byo bo simbizi naje si nubwo ndi umusaza ariko sinkuze cyane wenda ariko ntabwo mu mbuto zabayeho zitwa ibisharankima ntazo nzi ibisharankima ndabizi ariko mbizi ko ari ibintu bimera ku biti biba biraho yego hanyuma muzereka tugushimire tube dukatiye ikiganiro hano bitewe n'amasaha noneho twemerera ubutaha tuzaze dukomeze
na parti ikurikiyeho noneho dukomeze tuganire. Ntaco rwose umunsi muzabona umwanya turahari. Tuzababwira ibyo tuzi. Imyaka dufite si myinshi cyane ariko iraruta yanyu kure, ariko hari n'abandi bakuru bacu bazi byinshi kuturenza. Gusa tuvugaho bimwe tuzi, twibuka natwe gatugize iminsi twarahabutse. Aho tuje kugera aho twaranyuze ahandi twatinze mu nzira. Hari abantu bavuze ngo ari biriya bisharankima ngo na marombwe sinzi nambu yazi. Nayavuze mu mbuto navuze, nazise navuze amarombwe. Yoba wenda abaruguru cabuza nako abo muri Kivu, ariko wenda bageza bayita ahubwo muri Vyura. Muri Vyura Je narinzi ngo ni bisharankima. Oya, amarombwe nayavuze mu mbuto. Amarombwe arahaba. Amarombwe ni ibibuto bingana nkuko bigira utundi tubuto dutoye imbere, azaryoha cyane. Umwe azakariha, hari n'igihe usanga ryahiye wagira utyo kabura yamiza azanyerera mu kanwa. Amera ku migozi, mu bibira, mu mavunzi, ahantu hari amavunzi. Ayo mavunzi agira amarombwe, akagira haba n'ubundi bwoko bwayo bw'amatimba. Ibyo bitaba bifite amanani, wenda nico bakuye ngo ni bisharankima, ntibiba bihanda inyuma. Amarombwe arahanda. Ndabyibuka ko ari ibyo, nkibuka ko no mu migozi yo mu bibira. Amazizi tukayashigeshemo uturoki. Okay. Noneho wowe uzo witiranije nibi. Hari imigozi yitwa amapizi. Ipizi urikomerekeje uritemye n'umupanga, rizarizana amazizi. Ya mazizi ukashira hano. Nuko twatubigira. Twamara gusiga amazizi ku kuboko yose, ugafata ibisharankima. Ibisharankima bya bintu byafashe ku giti, ukagenda ubuzingazingaho bwa burembo buri kuri rya pizi. Burya burembo bw'ipizi. Pizi ubwaryo ni umugozi w'ipizi. Wabizingaho ugakora akabumbu. Ipizi ryo gupiga. Ipizi ryakozwe mu bisharankima ryari hatari. Akaroki. Na karoki neza karuta kakintu. Sawa sandi muze. Tuzakomeza ubutaha. Murakoze cyane. Murakoze, ndabashimiye namwe. Murakoze cyane, mwakomeje kudukurikira. Iyi yari One Africa Channel. Kora subscribe, sharinga ibi biganiro kugira ngo tuze dukomeza kubategurira n'ibindi nk'ibi byiza. Ahasigaye ibiganiro byacu nakagaruka, abari mu bibazo, abari mu ntambara, abari mu magorwa, mukomere, Imana irahari. Tuzasubira ubutaha. Ciao ciao.